Il-proġett tal-Ibins kontenituri mamra b'teknoloġija li b'mod awtomatiku taraf lill-operatur meta l-kontenituri jkunu mtlew u jkunu jridu jitbatlu ġie klassifikat fl-ewwel post fil-5 edizzjoni tas Sustainable Enterprise Awards, avveniment li ta' kull sena jirrikonoxxi proġetti ambjentali ta' kumpaniji Maltin li jgħinu fis-sostenibilità ambjentali. One News tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Greenpack, Mario Xkembri, dwar l-użu ta' dawn il-kontenituri li fl-aħħar xhur bdew jinfirxu ma' bosta bliet u rħula Maltin u Għawċin. Permezz ta' l-Ibin irnexxielna indaħlu teknoloġija illi il-livell ta' skart li jkun fih il-bin qed tiġi trasmetta ġo server u permezz ta' app kull wieħed u waħda minnha jista' ikun jaf liema huwa l-eqreb Ibin tiegħu li huwa vojt u jekk huwa mimli fejn hija n-next l-eqreb. Is-Sur Xkembri qal li bis-saħħa tal-Ibins il-Maltin u l-Għawċin żiedu fis-separazzjoni tal-iskart. Ħabbar li l-kumpanija qed tara li testendi dan is-servizz ukoll għall-iskart organiku u dak imħallat. Pjanijiet illi ovvjament inkomplu nsaħħu dan is-servizz u wkoll qegħdin inħarsu illi nibdew nintroduċu daw is-sistema ta' Ibins ukoll mhux biss fl-iskart li dry recyclables ta' ħġieġ, karti, plastik u metall, imma wkoll għal skart organiku u anka dak li ngħidulu mixed waste. Il-kumpanija GoTo li toffri servizzi ta' kiri ta' karozzi elettriċi kienet fost il-kumpaniji nominati għal dan il-premju. Il-kap eżekuttiv Liran Golan qal li sena mindu tnieda s-servizz l-użu tal-flotta tagħha ta' 165 karozza elettrika ifrankat mal-1000 tunnellata ta' diossidju tal-karbonju fl-arja. More than 1.5 million of kilometers has been driven using our service. We saved to the environment about a little bit over 1,000 CO2 by the usage of our car and not using normal combustion engine cars, taking into account obviously the high amount of active users that we have, which is currently above 8,000 users. Il-Ministru għall-Ekonomija u Investiment Chris Cardona faħħar l-inizjattivi ta' dawn it-13 kumpanija li min jeddhom qegħdin jembarkaw fuq proġetti ambjentali li jindirizzaw is-sostenibilità f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.